Ramus hortasimu ona matak malirin husi umalisan hodi batuur iha aitarak laran. Ramos horta nehebe Tribunal Rekursu Proklama ona nudar Presidente Republika ba periodo 2022 o 2027. Tersa feira neesimu matak malirin husinia umalisan fatuakik aldeia Camedar, suku barikue postu administratifu Natarbora munisipiu Manatuto. Tuir agenda, Presidente Republika eleitu seisimu investidura katomada de pose husi Parlamentu Nasional, ihaloron di Janobi Mayu kalan oras jero-jero. Representante lianain umalisan fatu hakui, joru konsidera lisan maksai hanesan abut. Tamba nee, serimonia simu matak malirin simbluka ben saun husi umaho ahinian nunee belemetin hodi servi povo nona saun. Domingo senara moti hasidarine, matang nela koya karak firte beso, karak bane beyo, karak